All'epoca che ridrolle non aveva le scuole, ancora me l'uditos. L'uditos me pregnò per una masada de castaño, andaven a masada de castaño ramiato, d'un murliu que s'apelava a Pemetzó. Me la memeia i anaven a tota cosa, prenyant-lo despartinaven peboses, tornaven luces, jo començaven a tenir de gai de marro de ramassar de castaños tulutzun. Prenyant-lo despartir, e voilà. E un monzón, a cop ignorava aquel travers, jo havia lo panyè presque ple de castaños, sai pa cosir-me de burgliari, lo panyè s'escampet e rullet al riu. E aquí me cargué almenys a passar-hi la mezza tornada, e rengué per la terra lo panyè, perché em pensava pa de tornar a ramassar de castaños. E cando havia ramassat aquellos castaños, lo patró a Pemetzó aquí, la non vegnió a cercar-me lo pious. E lo ser, cando havien sopat, non s'espandissin aquellos castaños pel plancat aquí, e las triaven, perché l'endemò era lo mercat a l'Aghepio. Allora non resuraven pel plancat per triare castaños, desco trapavan lo torticoli di dins. E l'endemò anava a vendere los castaños a l'Aghepio, perché a l'Aghepio n'hi havia bravament de castaños all'epoca, ne faciu de vaguns, hi havia 5 o 6 mercants, e anaven a vendere los castaños, després tornaven lo ser, ja anaven a pe, evidentment. E l'endemò tornava a partir a ramassar els castaños, jo l'anguisio pa, che sia soditos, per tornar a partir a Pemetzó, per ramassar els castaños. A l'Aghepio arrivava, ne faciu, sei pescando, un parell de vaguns, almenys, oramai ne particiu sus de camions. Hi havia, dins l'Aghepio meme, hi havia 5 mercants de castaños. E les emmullava all'epoca, les expediava in Anglaterra, aquellos castaños. N'hi havia che